Purthim no na ye tong nrao lem China ye ma chung ong ta askal ni khupo bai Chini somoi no numai mo ong ye tongo kaham pho ham ya pho purthimbi mana wok plok ye tongo ha boing ni khupo khna singkhe tau Chini purthimbi msinyo no sto ong mo bangru ong sakpa ye tong ha jan ni ha ni bauh ye manui kaham juga lai sa ha jati bai jati jur do rong ong lai ne ma jai ong lai pa ye tong ha bai ha nai surye ong sau lai pai ma tong mo somoi ong pa ye tong ha iso ni kaw wo bodi ke sai mo tong akhe simoma bare nai se Daniel chapter 12 verse 4 nusuni gyan bare ru ong ha purthimbi bu krima sa ong siyo jaga tong ye kaulai mo thimai mo manui kaham purthimbi ni bro ni msiyo bangma tong pai ha to askal ni treharo no mobile phunga nai nangsia brownie jerse rungye tangmayo hugraro bai bkha khe gyan tomodi ongye thanga arpo nilip saro no tikna lapidi arya khe mobile bai pho nosto ongmai phiyo brum supho sal neru se slairu ong saye thanga simoma bauh ongye tongo chung mchi ye lamai ha insoni kau sayo molek bui se ongye tongha hnye aro mitres kangwo tma ong phaino si sauya omodui isono khathimo trek sairu anai nang phi ha bo corona biadi bai purthimbi manang wo gulma ongye tonglai pai ha tinin krungriye tikna onglai pai ma tonglai kho wana mobile maka lai mobile onglai pai tongkho bo biadi bauh ye bro bang ma thailai pai ha skangwo isono sniyarao kwareno hathai siarao po isol buinos niye kwareno hathai sinai potong pai ha bo biadi bai khumon chingyo susuyang no chri saye ka sanai phono tonglai pai ha bo corona biadi khoye tre purthimbi msinyo biadi ya pho biadi dei ongnai ma Kuhski rao jaga wok lai paye tongo skangwo pho Africa ham sinyo Kuhski ha ye mai rao phol thai jate jat nosto khiyak pai ha Pakistan ham sinro bo Kuhski ha ye huba bagan khe cha tongnai rong sa kawe thagulma ong mosu pai ha je bo Kuhski ha ye kanang mo jaga le lop sa paye brau khuinang ye thango Chini India msinyo po ha pai ha bo Kuhski rao Rajasthan jaga ro wo UP msing ro wo Africa wo khnamo le Chini ha chung tomo jaga wo so pai ye thang ha Kuhski le tawo mung ya akhe ai gupta ham sinyo pho klai sabi mo se akhe tama omi susoyang ai gupta ha wo Kuhski hui klai mi mungha ma wole brau susoyang no sninya akhe brau kaya no pusele rao se susoyang bo dekhe sawo arong khe ang aini yaw ai gupta hani saka wo riye Israel psaro no browni psini tuibi pule ai gupta haro ang nok susoyang ye masinai Exodus chapter 7 verse 5 do chunwo ai gupta hani brura susoyang no po khathuya akhe Israel psaro no po bra huinim chuya are bo yek susoyang biati bai ai gupta hano bu abo biati ni psinyo Kuhski pho tongsinyo akhek susuya mosi no saha Kuhski ai gupta ha manang wo ongyok ne ma khe nini yaw no sungsadi bro ai gupta ha wo ka phaiye abo ha wo thobai draw ru ne ma su no chapai khuime yagnai Exodus chapter 10 verse 12 bo chun wo abok susuyang samudri no ai gupta ha manang wo Kuhski ha phlo ye thang ha betha krima sa po ong ha ai gupta ha nim siyo samphang pham thai jo thosu tomoro pa chapai khui ya ha akhe ta wo chirim khui bai thang bai chungnu ye tomomo ba chungba susiang ni kaulaya ong pa ye tongkhom deklai ta wo jaga wo Kuhski rao klai phai tomo ba ai gupta hani bro ro dekhiye chungba kaya pusele pai tongkhom deklai isu ni kawo sai molak bui se ong pa ye tong ha chinim khui bai kaule moro khna ha nu lai ha chini mukui bai biati juda supai moro chungkhna ha chini isor susuyang phaine sampham deklai no susuyang le sawo arpho mai khui ka ye maukhlai ye ri chi yamani khano chi yen trau ni je sup khano angnori ye aini thi sau tui phil phaisi ti Joel chapter 2 verse 12 chunu o ta khurao chini somoi ye tongha isor no kha thuini bai isor no chini khano ri naima ongye tongha Wati phaya ongyok nei mai khiye no khano ang spung puo akhe abo ha no chakhlo khuini ku no ang tho hui puo arya khe bu aini bro ro ni sa ka wo biaram hui khlai puo
ai ni mung wo rei la yok nai ai ni bro rau se sa sau no ste khe bom khai ri ye chre sa ye ang no tu khe akhe bro sam ham ya tang mo ni kha phe rau phai mi ong sing khe ang su ha wo tong ye khna khai nai akhe bro ni pap kar khui nai bro ni ha no ham ya ma ni snam ye ham ri phi nei se. Second Chronicle chapter 7 verse 13 to 14 no chuno chung sa chini ham ya man chi yo bai khu ye Kristo no yarom ha sing khe chini khi ya ham pan da so phai ne ma tongo chini khorang no chu so yang na so ne se. Ta khuro je ai ne channel no subscribe khia ko tong ke wai su ye subscribe khlai pidi bis kaung tre nangmo kauk maro ang te pinai nrao ni chomura pho comment khe pidi.